Ita pagtungtuhan tayo iti panggap iti regeneration. Regeneration wenno ajay madingdingig yu nga born again. Mabalay niya baka isa pa titawag yu. Ti religion yu. Ti pamati. Namagin da, ano ti religion mo? Born again na. Born again, ti religion ko. Abad na ibang born again, agsipot ada ti kanta-kanta mi, ada ti speak in tongue, ada ti naragsak nga kantaan mi, ada ti drums, talaga ni Pastor Mikit, duri lag pukapukaw, ken sa kanapuktukin, ti imana, adi pulpito. Naragsak, dati palpalakpak, lagto-lagto, si born again. Usually, adi kami ti nagbalin niya descriptionin, itang ida mga panawin, na born again, kit dagiti jay tagari, nagdayaw. Na born again, kit dagi preachers, kit so dagi jay passionate na kunada, pagkabakaw dala, sa dapat yung makaungit kas dyan. Ay iti naging connotation, panunot ti kaduan nga tattao tatta, panggit pa dagiti born again. Wenno dagiti tattao agkiklaim nga so dakit born again. Or theologically speaking, regeneration. Regeneration iti makungkuna word, theological word for the word nga born again. Ano ba ti ibang baga ti Biblia panggap iti born again or regeneration? Of course, pinakasikat adi yung baga ni Kristo, John chapter 3. Yung baga na kini Nicodemus, John chapter 3 verse 3 and John chapter 3 verse 5. Kung Jesus Christ, ijay kini Nicodemus, you need to be born again. You need to be born again. Kaya ado pa iti mga ibang baga sa baling scriptures nga mga ibang baga about regeneration or born again. Pati Bible, Ezekiel chapter 36 verse 27 to 26, 36 to 26, 36 verse 26 to 27. Ilocano English ti ko kaya. Iti basaik ang pemit ti Ilocano nga Bible ko. Now, anyway, kung dito moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. The same manin yung baga ni Apo Dios in Ezekiel chapter 37 verse 14. I will put my spirit within you, and you will come to life, and I will place on you on your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and done it. Makita ajay ko, process when ibagaan Apo Diyos na pagkasunod-sunod. Kung ka ng O'Brien na, He will give a new heart and a new spirit, remove the heart of flesh, or the heart di dati nga puso, iti naman ti barbarong espiritu, so that makapagnatay ka hindi pagayatan na. Makapagnawin na masurto yung dagiti banbanag ng kahit nga O'Brien tayo akas at tao iti Diyos. The same imbaga namin lang iti Ezekiel chapter 37 verse 14. Iti ko niya iti Espiritu Santo, tapos agkaroon kayo bibiyag, and then makapag na kayo iti pagayata, ken maamuan nyo nga siya iti Apo. Yung baga ni Jesus Christ kini Nicodemus, kung ano to, John chapter 3 verse 5 to 8. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you. Binanggit sa Titus chapter 3 verse 5 to 6. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Ay salakan tayo hangga po nagitiban banag nga naarami tayo nga sayaat. No diket
gapo iti asin na, but according to His mercy, by the washing of regeneration. Listen to that, by the washing of regeneration and the renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Jesus Christ. Makikita yun kadi, kadag iti word nga usarin iti Bible about regeneration. First personal pronoun. Ibaga nga shock iti nagaramid, when shock iti mga haramid, shock iti mga execute. Regeneration is an important doctrine of the Bible. May sursuro ti Biblia. Magsipod through the teaching of regeneration, or doctrine of regeneration, makikita tayo mitang ito'y ay sovereignty iti Diyos when it comes to our salvation. When it comes to panakaisalakan tayo. May magpakita iti sursuro nga dayto iti salita na Apo nga iti panakasalakan tayo ket haan nga gapos ta nagsingsingpit tayo. Haan nga gapos ta nagbalbalong ka. Haan nga gapos ta nagimgimong ka no nagbasa ka ti Bible wenno nagkararag ka ti isang kararag. No diket ni Apo Dios mismo nagaramid iti wagas wenno so na mismo ti nag-execute, so na mismo ti nangrugi, so na mismo ti nag-initiate tapos nakasakit mabalbaliwan tayo. Yung baga na nga, shot. I will put. Kung na po Diyos. Ha? Yan ti Titus pa na dyan, He poured out. Imbuhos na. Kung na ti Ezekiel, ikatik, ikabil po. Dagay yung word na po Diyos nga ipapagana. No? Basically, ito ibig sabihin ti regeneration. Iso ato yung proseso when aramid ti Diyos, regeneration is the work of God in which He puts a new life in a sinful man. The regeneration, ano pa nakayanak ulit, ket aramid ti Diyos, babaen ti Espiritu Santo, kung saan, aramid ti Diyos, babaen ti Espiritu Santo, in which, agkabil sa iti barbaro nga biyag, yan ti puso, ti may isang tao. Apay ta naskin dito, apay ta, dapat ng mapasamak dito ti may isang tao, bago so na may salakan. Kailangan natin barbaro ka mga puso. Kailangan natin barbaro nga biyag. Kung ni Jesus Christ, kini Nicodemus, lumadi ka ma-regenerate, lumadi ka ma-born again, Nicodemus, hamo nga makita iti pagariyak. Wino hamo makita iti pagariyan ti Diyos. Hamo nga ma-experience what it means to be part of God's family. For a person to be part of a society, tapos na tinisang tao, at agbalin niya parte tinisang society, agbalin niya parte tinisang pamilya, agbalin niya parte tinisang organization, kailangan na mayanak. Kada kita taong kanya na yanak, ang damit makinatilubong. Hanawag na yanak. Kailangan niya mayanak ulit. So, ibagbaga ni Jesus Christ kay Nicodemus, kailangan mayanak ulit Nicodemus. Kailangan mayanak ulit. Pag na makita mo iti pagarian ti Diyos. Mayanak ka, nakita mo iti pagarian ti lubong, nakita na kita na ilubungan aramid, may enjoy mo dahil na ilubungan ng banbanag, sipot na nayanak ka iti laman, nayanak ka ni inang mo. Tani Nicodemus, kahit mo nga ma-enjoy iti pagarian ti Diyos, kahit mo nga makita, kahit mo nga makasirek, kahit mo nga bali niya parte, kailangan mayanak ulit. Kung ni Jesus Christ, John chapter 5, John chapter 3, kami ni Nicodemus na kitinayanak iti laman. Laman, sika, ket laman. Dagiti nayanak ti Espiritu ket Espiritu. Kailangan mga mayanak ulit. And, base dagiti binasa tayo, nga verses, iti regeneration, ket holy, buo, nga aramid ti Diyos. Awan ti parte tayo iti panakayanak ulit. Apay, ada ka diti parte, edi nayanak ka ni inang mo. Awan.
tayo nga mababject ta, awan ti parte tayo di pa nakayanak tayo ulit. It's our parents who decided that magbuo tayo kaputi panaganayat da. Dahil tinaganak tayo, iti nagdesisyon nga mabuo tayo. Except kadag bijay unfortunate, no? Nabuo kapo iti rape, hanya nasayat nga pamamaraan. But on the natural way, iti may isang tao ket mabubuo, gapo iti panaganayat ayat, iti naganak. Duwa nga ginayat. Kinhawan nga awhan nga nagdesisyon aji baby nga nayanak, iti nanang na, nga mayanak suna. It's the people or the lovers who decided it. And of course, in the back of it, may Apo Diyos sa timang titibiyag. But iba bakit ajay sovereignty ajay awan ti bibiyang tayo, when awan iti naitulong tayo tapos tayo kit mabuhay again. In fact, kuran ni Jesus Christ kay Nicodemus, John chapter 5, John chapter 5, verse 6 to 7, Nicodemus kasta ko ata, kasta the will of the wind. Iti angin, hamo, nga may bagano na nagapon ng kinhamo mo na inapapanan na, madingig mo lang ajay ugong na, ajay uni na. Kung angin mo, okay, napigsa. Hamo mo na natin nagapon na Nicodemus, kinhamo mo na inapapanan na. Ibig sabihin, hamo nga madiktahan, ajay hangin. Kasi mitang tipan na kaya na ulit. Tagsipod, arami dyan ti Espiritu Santo. Arami ti Diyos. Hamo ba niya diktahan ti Diyos? So na iti makin arami iti pagka-born again. Ti may isang tao tag ma-born again na Apo Diyos nag-decide by the Spirit. So ibinasa tayo tatay, kit adadag di word nga Aramaic, itet ko, ubrae, ko na Apo Diyos. So natin mang decide. Hanya si tayo. So, kahit nasa window ito, hanya agsipod, hanya gapos ta sumsumrik ka timis simbahan niya makuna nga born again, at tinaragsak na kantawin no, naragsak na preaching ti pastor, nagkatakatawa ka, born again kan madi. Kahit nasa window may isang tao nga na born again, kahit may isang tao nga inikan iti Diyos, babayin ti Spirit Santo na ti barbaro abiyag. Gapo ta barbaro ti biagnan hanso nakasta idin sa balin iti banba ti ambisyon na, sa balin dagiti sarak-sarakin na, sa balin dagiti banbalag nga mangted kanya na itiragsa. Handagi banbanag nga dakis, handagi banbanag nga nakababain. Dagiti banbanag nga sumasang ayon lang iti pagayatan ti Diyos. Pinamag ko ita na born again ka din. When ibagambang na born again ka, tapos sumrik ka, tapos yung baan niya born again. To be born again is to be truly changed by God, the Spirit, from within. To be born again is to be an object on which God, the Spirit, performed spiritual surgery. Katinadaan niya puso. Bukan ati barbaro nga puso. Barbaro nga disposisyon ti biya. Barbaro nga pananaw iti biya. Barbaro nga pamilya. So, di lang para ta. In the next videos, abangan nyo. I-discuss tayo no apay kailangan timis nga tao kit ma-born again. Liban di imbaga ni Jesus Christ nga you need to see for a person to see the kingdom of God. Kailangan na ma-born again. Apay ta nas kanya ma-born again pa iti tao. Dapat di ba kailangan niya mamati at tasunan ken ni Kristo. Ag-surrender sa kay Jesus Christ bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Apay kailangan niya ma-born again pa. At ang adamag iti i-address niyo in the next video tayo. Yaman.